Auzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum rahmatullahi ve berekatuh. Kımbatlı mobil Müslümanlar, büyük Ramazan ayında soğuk işler mingesi bağlanat. Çin yürekten birbirine yardım verildi. Şu en yardıma muhtaç bu bugünkünü Palestina'da bizim bir tuğandarımız. Kança yaş balдар ölüp ketip ayal kişiler ölüp ketip kar kartanlar ölüp ketip görüp turasın arana. En bolsa alardı jötür açıkçılıkla sınav atat. Ve bu şu sınavda biz yardım vereyle alarga. Bugünkü aç kalgan Palestina kişine baldarga, çoğunlarga bit barı yardım vereyle. Çin yürekten şu akırkı 10 günde, şu o zaman 10 günde yardım verip koyulu. Ağa buna bizim Palestinalık bir tuğandarımız kepil bol otat. Yardım arttığız Palestina Gaza tilkesine tiyetler durup. Ayavayla yardım tuğandar. Allah Teala akıretkini surayt. Palestina ile kıynalı otkanda sen kanday yardım verdin? Hem ne kılıp attın edip? Biz bolsa akıretkini dayranayla. Biz Palestina ilerine bir tuğanday yardım verdik. Kuday buyursa bizim yardımımızı da eski alın durup biz cöğüttü diyeceğim dedik. Palestina erkin bolsun, cöğüttörüge şermenli bolsun. Bismillahirrahmanirrahim. Kımbatlı Kırgızistan'daki Müslümanlar, şulakırkı 10 günlükte inşallah büt Kırgızistan'ın meçitlerinde, bardık yerlerde Akniyet Sadaka fondu atalgan fond tarafından Palestina Gaza'daki zapkı çekip atkan Müslümanlarga yardımcı olduğu мероприятиясы өтөт, иш-чара. O şerekege bardık meçitlerden, jana başka yerlerden akçаңыздарды çoğultup verirsеңizdер, oşol Akniyet Sadaka fondunun jetekçileri, oşonun ökülderi bolgan manavi Bakıt degen jigit, jana başkanın yardımçıları oşol Palestinaga, Gazaga jetkirip barıp beret amanatты. Бұл жігіттер işenimdүү жігіттер болуп эсептелинет, көп жылдардан бери din жолунда жүргөн. Rahmatullah berekat, hurmatlı mekendештер, 405.500 ушул бүгүнкү Palestinanын колдоо тынч акциясынан чогулуп тур. Аллах Таала разы болсун. بيتكم الفلسطيني الأول والثاني بيتكم الثاني. كما تفضل الأخوة الكرام. Maşallah. Bu Palestina kafesinin iyisi inşallah. Köp soğuk işleri kılınat. Дорогие братья и сестры, последние 10 дней священного месяца Рамадан я призываю вас от чистого сердца помочь многострадальному палестинскому народу. Во всех мечетях Кыргызстана будут стоять ребята из фонда, благотворительного фонда Акнiyet Sadaka. Его организовывает мой заместитель по партии ЭРК Мойдонов Бакытбек. Эта помощь будет незамедлительно передана в Палестину, а именно сектор Газа. В этом нам помогут наши палестинские братья. Я призываю вас, если увидите с футболкой Акнiyet Sadaka с логотипом, и что они собирают деньги, особенно по пятничным молитвам и в другие дни, пожалуйста, от чистого сердца помогите нашим братьям и сестрам в Палестине. Пусть Аллах будет всеми вами доволен. Мы победим. Иншаллах, Палестина будет свободной, Палестина будет независимым государством, а все вот эти, кто воюет с простым народом, убивает женщин, детей, будут опозорены. Особенно это касается сионистов и тем, кто им помогает. Да здравствует независимая Палестина. Maşallah.